nang bai ke puro kok class halaiman ni baba baba de satari ko khau baba ano ane amano go kol khaida satari ko hungo atta ro go kol khaikana khana angno go phainai hene khana bon go sunu bad de phaitari go bon go sunu bad de tongwan ni ki bo an bo phainai hene kol khai ho sun no bo phada ro khai ma kol khai ho ke afro bo kok sabai pai slap sa ro gong ke no guli gong na khada hi ma kha ga inke ani baba no sai jeng ma sa boro sugan to das bo sai jeng to guli gong ma ya khorok sa boro no ba ke direct tinta guli continuously ba ke kong ma nai boro alka bu kok khana inke te kironjomati abo bo guli nang kha bo no bo ba ke bo kong man kha su dai ti alka boro ro bu tong lo kem ni boro ro abangi je bo guli tinta boro si kok khana hne ma kha ga bo kete ang so go je an babu no guli kok nai boro joto no phasi mana bange ang so bo kete ang su ba su nango no ni support nango kete an babu ke borong no bo suti riya sengya bo suti manya ke manya bo boino no suti riya bo khang ke 1 day suti sanje ke bo 2 days 3 days ro bo as ke boro kaham bono parani je kono Udaipur area je kono area digi phalo sing nai de bo age tongma jaga ro bo to bo ke bono suti riya ya bo as ke boro kaham bini bai ke negative sanai sikure abai bele boro hama bai no wan saro nai man de ana abai no khatsa